Galenika fitofarmacija preporučuje. Trenutno se nalazimo u zasadu jagode u selu Mala Vranjska. Kao što možete vidjeti, jagoda se nalazi u fenofazi početka precvetavanja i još uvijek postoje uslovi za infekciju patogenima koji pričinjavaju najveće štete. Također, u ovoj fenofazi često dolazi do pojave raznih kako štetnih insekata, tako i grinja. S obzirom da je interval od precvetavanja do berbe veoma kratak period, Galenika fitofarmacija preporučuje za zaštitu jagode 4 dobro poznata preparata u čiju su se efikasnost jagodari odavno uverili. Fungicidi Atlas i Promesa su idealna kombinacija u ovoj fenofazi koja se koristi za suzbijanje najšireg spektra patogena. Za suzbijanje insekata i grinja u precvetavanju jagode, a i nakon toga zbog male karence su preparati Pollux i Uranus. Oba preparata imaju karencu od samo 3 dana. Insekticid Pollux ima širok spektar delovanja i odlično suzbija lisne vaši i jagodinog cvetojeda, a karicid Uranus se odredio u praksi kao najbolji preparat za suzbijanje grinja. U zasadima gdje je utvrđena pojava, ovaj preparat je neophodno koristiti da bismo sačuvali zasad i imali dugu i kvalitetnu berbu. Za ishranu zasada jagode putem sistema za navodnjavanje u ovom trenutku preporuka su Soluvek đubriva premium kvaliteta. Soluvek đubriva izdvaja visoka čistoća od neželjenih primesa i odlična rastvorljivost u vodi. Sve formulacije u sebi sadrže određen procenat magnezijuma i zbog toga biljke jagode odlično reaguju na njihovu primjenu. U trenutnoj fenofazi preporuka je da se koriste formulacije Soluvek 20-20-20 na izmenično sa Soluvek Parmom 16-6-27 plus 3% magnezijum. Za rast plodova folijarnim putem primijeniti Fertigal CAB Organo ili Foligal Calcium. Nakon toga potrebno je primijeniti Foligal Magnezijum da bi biljke imale modrozelenu boju i da bismo biljkama pospešili proces fotosinteze. Pred samu berbu primijeniti Fertigal Siliku zbog čvrstoće i sjaja plodova.